Nisem snimala zajtrka, ura je, ne vem, pol 9. Smo na busu in štartamo dan. Danes pa je malo več vozimo po včeraj. Let's go. Zoom ful piha. Se pa gremo da... Bom pol povedala. To si pa izborila. Mami, a veš, koliko je ura? To pa je treba ubiti. Zdaj gremo v Las Terrasas, zdaj se bomo kako uro vozili in to je vse, kar vem zaenkrat. Stižmo se bolj. Kuroško vas. Kuroško vas. Kaj boš povedala? Noč. Prišli smo nekam. Če tam piše Las Terrasas. Ja, to je to isto ekološka kmetija, to bomo cimo vodo, to gre pa naprej. Mama posluša, jaz pa igram igrice na busu. Tajnica, ja. Manager. Igram Black Flag, se čisto odpadla. Iščemo se, zakladajo po Havani. Boš mi lahko da je streamala Assassin's Creed. Ja, to je osvali napisati, če bom. Da se to zanimalo. Zgleda tale vas. Dajmo pogledati. Pa že fotka rože. Zabit. Sicer je skozi ene isto. Samo nekaj ura, sorry. Ja, tok imam noter ruma. Ampak glej. Jaz Coca-Cola ne maram. Ampak okej, no. Mislim, okej. Bom spila. Ne, zdaj se pa okusi. Ovo, malo delo smešno. Suena mi tambor, rumbero te estoy llamando. Tukaj smo sam pili. Kaj? Stravni koktejl. Ja. Vse, kar sem zelo na busu slišala, je to, da bomo imeli popili kavo z rumom. Najbolj poglas, tam z rumom. Tudi tukaj. Wow. S potok sem mogla skočiti. Te estoy llamando. Suena mi tambor, la gente está gozando. Gózalo, gózalo, gózalo. Suena mi tambor, rumbero te estoy llamando. Cute. Zdaj smo bili pri enemu tipu, ko dela te slike iz recikliranega papirja. Dela iz vseh različnih materialov in so ful dobre dejansko. To printa gor, ful so lepi. Jaz sem si kupila celo en tak sketchbook, kjer imaš različne liste noter, me ful zanima, kako bo izpadlo, če bom jaz slikala na njih. Mi smo tu v eni vasi. Kaj je posebnega na tej vasi? Taka skupnost. Skupnost. Ustanovili zato, ker je bilo pač življenje tako trdo, da imajo šolo, da se Glavno, tukaj imajo šolo. Suena mi tambor, la gente está gozando. Suena mi tambor, rumbero te estoy llamando. Suena mi tambor, la Kava je to Las Terrasas. Sladoled pa kava. Sladoled pa kava je. Tebi? Super. Ja. A se je zastrilo? Moram preveriti. Glavno, in kupili smo si zapestnice, moja je taka. Je pa čisto drugačna. čist. suena mi tambor, la gente está gozando.
Le še sonce posijalo. Zdaj pa gremo nazaj na bus. In kam? Vinales. Vinales. Let's go! Suena mi tambor, la gente. Malo bolj na okroglo naredila. Joj, kaj kompliciraš? Pa če mi tako čudno. Kaj? Ja, če tako čudno stoji. Je pa zategel, ja. Dan si pa nimaš? No. Ne bo se kopala. Pa mi je malo vroče. Pero te estoy amando. Malo bo nazaj, okej. Gledam, zdaj smo tukaj na neki... pri neki reki. In jaz sem zdaj malo tukaj relaksala, verjetno bom malo knjigo brala, ker berem kupa mojih sanj. In to je to. Mislim, upam, da bo tole izpadel ful dober travel vlog, I guess bo, sam ful malo bom govorila, ker hočem sam enostavno vdahniti ta nov svet. Ker sem prvič na Kubi, jaz ne greš bila že na Dominikanski enkrat, ampak like 14 let nazaj, nekako, I guess, 11 let nazaj. V glavnem, hoče samo uživati. Malo naporno dejansko pač snemati zraven, ker moraš skozi skrbeti za kamero in vse to, pa še fotke moram delati. I guess je fun, it's my job, you know, pač it's my job. Pa skozi razmišljam, kaj še bi posnela tukaj, ker hočem imeti čim več videov, da ko prijem nazaj imam na zalogi, ne 5. V glavnem, grem zdaj brat, pa se slišimo pa, ko bomo spet na avtobusu, I guess, pa malo bom še pokazala, ja. Niso nam povedali, da bi se lahko kopali, nimamo kopalk. Mama je cela nesrečna zaradi tega. Pa jaz sem se zjutraj v brv zabrila in sem se urezala. That's awesome. Fuego en mi alma. Fuego en mi corazón. Zgubili smo ljudi. Kaj, se bomo, mi da bomo ostale tam v hiški? Si najdla. Če ne bomo pa tu ostale, te hiške so prav cute. Ja, a ne spimo tu? Kje spimo? Cada noche es más amorosa. Ne, sem že naredila fotke, boš ti tudi v isti pozi, ko jaz sem. Prav še imamo fotkat. No, zdaj tu na tem lepem razgledu imamo kosilo. Fuego en mi corazón. Fuego, fuego en mi alma. Fuego, fuego en mi corazón. Fuego, mi amor por ti es puro fuego. Fuego, mi amor por ti es puro fuego. Fuego, puro fuego es mi amor por ti. Déjame ver. ¿Dónde está? This is a pepper. Ni banana. Kaj ima malo po želju? Ja, lahko ste mi paš. Ne po poru. Smeš, ne? Pomehen. Jam, pa ne zvijem.
smatrano. Malo smatrana. In da se mi ne dobro pogovarjati z ljudmi. Brala knjigo. To je bilo zgolj na ključje. Tega nisem vedela. Amazing. Kaj je to nek krompir? In to je čips. Kaj? Omako. Tega. S tem zadnjem. Nov dan. Tukaj prva najna posta, sploh nisem snemala včeraj zvečer in kopalnica. Nič posebnega. V glavnem, pakirane in gremo v nov dan. Kaj ne, mami? Ja, gremo v nov dan, nove zmage. Kufr, let's go.